Nas fodu e komiti ke fahau ali ko ni. Tari mi putungai panga, ne tari putungai panga ko uhinga hoko ini, ena tok firi be e fofong kakai o lahinga firi baba utafa, os kamata ai ngā ue ia e putunga ue ki hona wha ue pacheti. Ne wharonga i he putungai panga e fotu me komiti, o na tari ke whakapaanga pe me he voti e wharearea, voti ua. Tutu ni a whangatuku ai komiti. Ne tari komiti e fotu me he putunga e paanga ke whakapaanga be i loto he voti e wharearea. Hono, voti hongo fulu, pes te au hongo fulu, te au walu fulu mawalu, polokalama tō, polokalama si no ataha. Whatontonu, he kolom estimate liu, revised estimate, wanoa wato ua wha. O iai e mahuinga o grup lalahi o whakamole fika tahanima XX. Ka baanga fitkilu whamanu ni mafe. Pea moe wanoa XX, ka baanga taha miliona balkilu. Kana e kai, hano mahuinga whakapaanga i estimate kamata o wanoa watolu ua wha. Ke whakapaui a whitu to tonu ke awi ki ai a rongo pachet ko ini. Tari me putunga e paanga. Ne tari putunga e paanga ko sinoi paanga ko se kieni. Ni kai whai ha amanaki he te uteu pacheti e hoko. Pe he lolotonga o ta u o koko. I paanga toko ni me to preanga development budget. O ko fua pe foki ke fotu hanga hi vote for all. Niango ne i kai ha pacheti ke foi vote ko ia. Ko fotu vote for all ko ini. O whakata mai pe e kupiwa o lao ki no pure i ai paanga, ai pureanga. Tutu ni a whangatuku a komiti. Nei tari he komiti e whakatuku mi he patunga e paanga. E wakai a komiti ken i he taimi e whakahu mai ai liliu amendments o lao ki pure i ai paanga, ai pureanga. Fitu, vote hongful mawha, pes, wangiau whangful mawha, proklama taha, proklama si, no a taha. Whatontonu, i kolom estimate lidiu, revised estimate wanoa watol ua wha. O iai e mahuinga o klub lalahi o whakamore fikat. Tahaua XX, kabanga tolman. Pea moe tahanima XX, kabanga tol kilo hiwamano o noaf hiwangiau. Kana ikai hano mahuinga i estimate kamata o wanoa watol ua wha. Ke whakapau i ai whitu tonu ke awe kiai ai o pachet ko ini. Tari me patungai paanga. Ne tari patungai paanga, ko sinoi paanga prose kien ne ikai whai ha amanaki. He teu pacheti e hoko. Pea he lolotonga o tau o koko. He paanga toko ni mi to preanga development budget. O kufua pe foki, ke whakatu o hangahi vote for all, niango ne ikai ha pacheti ke whi vote ko ia. Ko whakatu vote for all ko ini, o whakata mai e kupiwa o lao ki no pure i ai paanga ai pureanga. Tutu ni a whangatuku ai komiti. Nei tari he komiti e whakatu mi he putunga ai paanga. Wal. Oito ngufulma nima, pesi wangiau nima ngufulma hiwa, proklama ua, proklama si, no ataha. E kolom estimate kamata o wanoa watolu a wha. O ikai ki tatau e whakakatoa o te pire pia mo fika, nei tari me wharearea i he wanoa watolu. E pacheti nei tari me wharearea, kono mahu inga, ko hongo full miliona, wha kilu, ua mano wha te au. Kako estimate whakanganga, kono mahu inga, hongo full miliona, ono kilo, hiwa mano, ua whini mangiau. O kekehe aki, a panga ua kilo, ono mano walua whangiau. Ko kekehe ko ini, o koko ia i ngai kulupu lalahi, o whakamore ko ini. Kulupu tahaua XX, mahu inga totonu, ko ono mano, maa walungiau, ai o kekehe aki, a panga ua wangiau. Kulupu tahatolu XX, mahuinga totonu takilu tolmano ni maf tolngiau ai au kekehe aki abang tolmano tolwaf tolngiau. Kulupu tahafa XX, mahuinga totonu 5 miliona balkilu hibamano tahaf balngiau ai au kekehe aki ai takilu balmano tolwaf ni mangiau. Kulupu wano XX, mahuinga totonu ono kilu ono mano waf ni mangiau ai au kekehe aki
ai whamano hi wā whangiau. Ke whātontonu ai whika o estimate kamata ua noa ua tolu a whā, i he budget whakanganga ki he whika nei tāri me wharearea i he wanoa ua tolu. Wanoa ua tolu. Tāri me potunga awe, tāri potunga e paanga ai whautu whātontonu ko eni o whakahau mai ai pēs totonu. Whika hiva, vauti whika tahanima, pēsi wangia o nonoa, proklama whika ua, proklama sii, whika ua. Whatu whatontonu, koe whaoro ko fua e te pire o kutotonu, koe walu kilu, tolu mano, whituafe wangiao. Kai pachet whakanganga, o ku nima kilu o no mano, waluafe walungiao. O kekehe aki ai wakilu o no mano, waluafe whangiao. Te whatonga i ngai kulupu lalahi, ai whamore koe ni. Kulupu tahaua XX, mai totonu, koe wafe wangiao. Kulupu tahatolu XX, mai totonu, koe tolmano, toluafe tolngiao. Kulupu tahafa XX, mai totonu, koe tahakilu, walumano, toluafe ni mangiao. Kulupu wanoa XX, mai totonu, koe whamano, hivafe whangiao. E whatondonu e whika o estimate kamata, oe watolu wafa, i e patet whakanganga ki e whika na e tali me wharerea i e wanoa watolu. E tali e potungai pānga, tali potungai pānga ai whotu whatontonu koe ni, pia whahu mai ai pēsi totonu. Tutu ni a whatu koe komiti, ne tali komiti e whatontonu ne whahoko e potungai pānga, ko ngai whatontonu ne whahoko e potungai pānga, o atu ia i e whalahi ua bi pēsi hiva. Hongo fulu, vauti watolu, pēsi tolngiau ono fulu ataha. Ke whawapau e whaulu ku fua e te pile i kolomu estimate kamata o wafe watolu ua wha. I patet estimate whakanganga wanoa ua wha wanima, o ku taha miliona ua kilu walumano ma walungiau. Ka koe patet i netari mehi wharearea, koe 5 miliona ua kilu walumano ma walungiau, ai au kekehe aki ai 5 miliona. O whatonga ni e kulupuralahi o e whaamore whika wanoa, category wanoa XX, i budget ne tari me wharearea koe mauinga whapanga ki ai koe 5 miliona ma fitumano wa whiwangiau. Kai budget estimate whakanganga wanoa ua wha wanima o ku fitumano wa whiwangiau, aia o totonu e tāna ki atu ai 5 miliona ki he fitumano wa whiwangiau. Ne tari le pot ngai paanga e fotu whatontonu me he komiti. Toto ni a whangatuka e komiti, ne tari komiti e whatontonu e whahoko pot ngai paanga, koe whatontonu ni ne whahoko e pot ngai paanga o atuia i e whalahi ua bi pēsi hongo furu. Tahataha. Vauti watolu pēsi tolungia wono ua. Ke whapapau i ai whalu ko fua e te pire i e kolomo estimate kamata o wanoa ua tolu ua whaa. I bateti estimate whakanganga wanoa ua wha wanima, o ku 7 miliona hiwakilu ono mano ma hiwangiau. Ka koe bateti ne tali mehi wharerea, koe 2 miliona ono kilu walumano ni maafe walungiau, ai o keke aki, ai 5 miliona ua kilu fitumano ni maafe te au. Koe ngai grupu la hieni o whaamore, o hoko ai e tō keke he koe ni. Grupu whika tahaua XX, ke he aki ai whaamano whituafe hiwangiau. Koloku whika taha wha XX, ke he aki ai taha miliona taha kilu o no mano taha whini mangiau. Koloku whika wanoa XX, ke he aki ai wha miliona ma o no mano ni maafe whitungiau. Tari me pot ngai paanga, ne tari rei he pot ngai paanga ai fotu whatontonu me he komiti. Tutuni a whakatuka e komiti, ne tari komiti e whatontonu ne whahoko e pot ngai paanga, e whatontonu ne whahoko e pot ngai paanga o atu ia i e whalahi ua bi pēsi tātaha. Taha ua, vauti whika ua tolu, pēsi tolu miau ono tolu. Whatuka me komit paanga ki whakapau i ai whaloku fua o i te pire i he kolomu o e estimate kamata wanoa ua tolu, ua wha, i pateti estimate whaanganga wanoa ua wha wanima, o kuhiva miliona o no kilu ni mamano tahafe o no ngiau. Ka pe pateti na tali mei wharearea, koe hongfuru miliona, hiva kilu ua mano o no afe fitu ngiau, ai au keke aki ai
taha miliona ua kilu fitumano ni mawheteau. Ko ngai kupu la hieni o e whaamore o kuhoko ai toke ke he koini. Kurupu fika tahaua XX, ke he aki e whaafitu ai whaamano fituafe hiwangiau. Kurupu fika taha wha XX, ke he aki ai taha miliona, taha kilu o no mano, taha whini mangiau. Kurupu fika ua noa XX, ke he aki ai o no mano ni mawhe fitungiau. Tari me pot ngai paanga, na tari re pot ngai paanga ai fotu whatontonu me he komiti. Tutu ni a whangatuka komiti, na tari e komiti e whatontonu na whahoka pot ngai paanga, koe whatontonu na whahoka pot ngai paanga, o kua tuia i e whaalahi ua bi pēsi taha ua. Taha tolu, whaoluku fua pe ki he estimeti whakanganga ua noa ua wha ua nima. Na fotu atu me komiti ki pot ngai paanga, ko whe voti, i estimate whakanganga wana ua whaua ni ma, o whahuwai a langa whare e uangi au tupu ki te teo e whataha e kautaki mai whanua e Pasifiki ai forum. Nei tāri pot ngai paanga, tāri pot ngai paanga o wikai ki whapau i koe ha e whaamore whauluku fua ki te watu ki whataha kautaki Pasifiki. Ako mea apea whapau i e tau whapaanga lorotonga wana ua toru ua whaa, koe 5 miliona ki 7 miliona o ihe vouti a pot ngai paanga ke te tongi mea e whaamore ki e langa whare koe ni o grotonga whaako. Te te lawe pot ngai ue whikau aki pia moe 3 miliona o whahu e vouti a pot ngai tamamata koe programa whengai aki ai pure anga mo sektoa tautaha PPP te langa i hake sektoa takmamata aia koe whaluku fua koe tātolu po ne 4 miliona pea o vai wahe 3 miliona i e tau, aia koe tau tolu ka hoko mai koe hiva miliona. E te whamalala e pot ngai paanga, whika oki mo te teu ki whataha e kautaki o e Pasifiki, ai PILS Forum, koe vouti a Visparemia, programa uraki, programa si i noa taha, pesi te autou fitu, o gei e konga e paanga ki te teu ki whataha, whiunga pe moe 5 miliona o no kilu 5 mano. Whapanga e pureanga ai taha miliona, taha kilu 5 mano, ngai ka toanga whawhanua national events, tohoni paanga me tō pureanga tauna cash, taha poine 5 miliona 5 kilu, ngai ka toanga whawhanua national events, tohoni koloa me tō pureanga tauna in kind, 3 miliona, tohoni paanga grant. Nei whatonga e komiti e tari me ngai paanga, ka nei whaamu ai komiti ke whamahino pau mai, pe koe 5 ke 7 miliona i tau whapaanga ua noa ua tolu, ua wha, au whahu e proklama, mo e proklama si i whē, i e vouti a pot ngai paanga. Tōtoni a whangatuku e komiti, nei tari komiti e ngai tari me pot ngai paanga, pe tūtuni ai ke pot ngai paanga, ke teu i mai ngai whamatala, whikau aki mo e whamore whakatoa, ki e whahoko e whataha e kautaki Pasifiki, mo e wheitu i e vouti a pot ngai paanga, o ku whahuai ai 5 ki e 7 miliona, ke tokoni ki e tari whihui i e wharearea. Ne kai whahuai pot ngai paanga, whamatala whikau aki mo e whamore whakatoa, tōna whahoko e whataha e kautaki ngai whanua Pasifiki, i tonga ni, kai pihe ki e wheitu e estimate whakanganga, o ku whahuai e paanga ko ia. O whimao ke whahoko mai hatari pau ki heni, mei he tawhaake pot ngai paanga, ki tau whapaanga koe ni, mo tau whapaanga ka hoko, wanoa, ua nima, ua no. Tā wha, vouti tā whitu, pēsi wangi au hiwa noa, proklama ua, proklama sii, noa ua, mo e noa tolu. O tū me komiti, ko hiko iai e whimaino aki i e komiti, mo pot ngai paanga ki anga no whakarakalasi, treatment, o e snoi paanga hoko hoko atu, revolving funds. Ko pau ke ririu mai me ngai pēsi, Whilawe i mo vouti taha whitu, mo vouti taha hiwa, o hange ko ia ni o si lau atu. Kataka whakata no ka ngai vouti, vouti taha hiwa, pēsi tongia ua noa, programa tolu, mo programa si i noa wha. O kata e whatu koe komiti, aia koe ririu o whia mau ke whahoko,
ke to e sinoi paanga hoko atu. Revolving funds may he pureanga, notes on government expenditure / revolving funds. O whahu i e whamore whapaanga mei muri. Notes on government expenditure revolving funds. Ke whenua pasi pa moe whotu me he pot ngā ue paanga. Kāri me pot ngā paanga. Ne tāle rea pot ngā paanga e whotu whatontonu me he komiti pe ni os whahokwa riu ko ia. Turuna whatuko e komiti. Ne tāri komiti e whatontonu ne whahokwa pot ngā paanga. O ngai whatontonu ne whahokwa pot ngā paanga. O watu ia i e whalahi bua bi pe si tātolu ki tā nima. Ka uha atu o lunga ai whawe pot ngā paanga ha tūtu uni ngā ue accounting policy. Ke tataki aki ahano ngā ue to tonu aki o e sinoi paanga hoko atu revolving funds ke ngai aki ki e kaha u. Ua poine wha, whotu whatontonu ki whamatala patseti whakanganga wanoa ua wha ua nima. Ko ngai whatontonu ka atu i te pire wha, o whikaunga ma ngai whatontonu ki whamatala patseti whakanganga i e whapiritania. Te pire wha, whai ki o ngai whotu u whatontonu ki whamatala patseti whakanganga i e whapiritania. Pesi noa. Ai ko pesi mo te pire. Whotu whatontonu me e komiti, kano tohi ki whatontonu ai tau o uha i annex ua, loma, me he wanoa wano ki he wanoa wanima. Tāri me pot ngai paanga, tāri pot ngāwe e whatontonu koe ni, pe au atuia i e whalahi toru ei pesi uraki o whailonga i lanu nge ngā tō. Ua pesi uraki kano tohi. Hingoa o ngai te pire, mo i whakataka ki whakakakato pea ke ririu i ngai pesi o kuha ai. Ke whakakau ai wanoa ua whitu he whaasinga o hingoa o te pire koe ni, ke mahino koe waha a tau wanoa ua wha ki he wanoa ua whitu. A figure 4, that by creditor as of June 2024, pesi te au mawha, ke whahu ai aho tolu noa i mua i he as of June wanoa ua wha. Tare pot ngawe, paanga, tare pot ngawe whatontonu koe ni o kuatuia i whaalahi tolu ei, pesi ua, o whakailonga i lanu nge ngātu. Tare pot ngawe a whatontonu koe ni, o kuatu i whaalahi tolu ei, pesi ua, o whakailonga i lanu nge ngātu moia. Tolu pesi ua kano tohi hingoa o ngai whakatata, ke whakakakato peke ririu i ngai pesi o kuha ai. A, figure uaono, unemployment rate by sex with source of informality by year. Koe whamahino, pe o kutonua ai informality, pe o whetongi aki ai information. Tari me pot ngai paanga, tari pot ngā we a whatontonu koe ni, pe o atuia i whalahi tolu ei, pe tolu o whailonga i lanu nge ngātu. Wha, pes ni mā pakalafitu. Whapau ia pakalafi o kutonu, he wikai ki tatau moi whatonga. Nei tari me pot ngā we, nei tari pot ngai paanga, ai whatu whatontonu ai komiti. O sohoko ririu pe o atuia i whalahi tolu ei, pes wha o whailonga i lanu nge ngātu. Pes ni mā, whika ni mā, pes i ono pakalafi wā. Whatu whatontonu me komiti, ke whapau i tau whapaanga o uhinga ki ai e ni. Pe koe financial ia wanoa ua tolu, pe koe financial ia wanoa ua nima. Tari me pot ngā we, nei tari pot ngā we paanga ai whatu whatontonu ai komiti, pe a whapau i mai koe financial ia wanoa ua nima, pe a koe tonu ia. O si whahoko ai ririu koe ni, pe a watuia i e whalahi tolu ei, pes ni mā, o whailonga i lanu nge ngātu. Tutuni a whatu koe komiti. E tari e komiti e ngai whatontonu ne whahoko pot ngai paanga me he whika uruaki ki e nima. O no, pes taha nima te pire uruaki. Whatu koe me komiti ke to'o ai revolving funds me development o whakahupe ai laine fo o te revolving funds i te pire uruaki.
Tari me pot ngā we, I kai tari aki a ngō uhinga koe ni, ulo aki. O kuna tula tatau pe ai sinoi paanga hoko atu. Revolving funds mo paanga tokoni mei mori, o I kai whakatangata ki e tau whapaanga. Ua, paratau ki e lao o whamalumalu ai sinoi paanga hoko atu, hange koe lao ki he ngahi hala, wanoa, Roads Act wanoa. O malawa ke whapaanga mei he ngahi tokoni paanga ke kehe, o ka wai paanga tokoni mei mori, moi patsete e pui anga. Tutuna whatuka komiti, ne whatonga I pe komiti e tari me pungai paanga, kai whahu mai e whaki I nauti, I lalo I he te pire, koe ni ke ne whamala ala koe paanga e whiha, koe sinoi paanga hoko atu, revolving funds, koe paanga tonga. Koe whatontoru ne whahoko e pungai paanga, o watu ia I he whalahi tolu ei, pe si ono, o siakare I atu, ai ngai whatontonu nai whakahoko. Kana whenua o komiti ke wakai e pot ngai paanga ki uhinga to tonu o te piri ua ki o estimati he ku uhinga, pe ko whea e whetu o ku hau mea e paanga o ku whahau aki ngā we. Ka uikai koe pehe koe paanga whakagalaka sinoi paanga hoko atu, neongo koe paanga e puri anga tonga. Ka e whakakau pe ia I paanga o ku tokoni mai mei muri tona cash, pe pe foki ki e whau e pot ngai paanga hatutu uni ngā ue, ke tataki to tonu aki wanu ngā ue aki, o sinoi paanga hoko atu, ke ngai aki e kahau, pe pe foki hatutu uni ki e uhinga, o e ngahi te piri e estimati, ke whaipau ki ai he kahau, ko hi koe whiri waki ai kau ngā ue. Fitu pesta nima te piri ua, o tō me komiti ki whawapau I ngai whika I te pire, pe o tonu mo whahu e mahuinga whapatseti, ki he pō nite whaou I e tau whapaanga rotonga, kai pehe ki e tau e tolu ka hoko mai, I e konga o e whapaanga financing. Tari pot ngā we, e whai e sio ki e whotu u ki te pire koe ni pe a ripoti mai. Turuna whatuka komiti, ne whatonga e komiti nei kai ki whahoko ngā ue pot ngā ue ki te pire koe ni, e whahoko rewa e komiti e whatontonu nei whimau ki whahoko pot ngā ue, o watu e ni whalahi tolu e pēsi ono, o siakare I atu ai whika nei whatontonu. Walu pesta whitu te pire tolu. O tō me komiti whahopau I sinoi paanga hoko atu. Revolving funds, ke ave mei he paanga mei muri development budget, ki e paanga e pura ngā recurrent. Tani pot ngā ue. Ne kai tari pot ngā ue e whotu ai komiti, kai whai ak bewe mai no aki ne o atu I e tari ki e whika whaa. Toto na whatuka komiti, nei tari e komiti ai tari mihi pot ngā paanga. Hiwa besi ua tolu te pire nima, whahua nouti ke whamala ala sinoi paanga hoko atu I e te pire nima. Tari me pot ngā ue, tari pot ngā ue ai whotu koe ni pe whahoko a liriu, o atu I e whalai tolu ei pesi fitu, o whailonga I lanuenge ngā atu. Hongo furu, pesi wahiwa palakalafi wa, whotu mai komiti ke whapau I ai tua palakalafi koe ni pe oku totonu ke to'o. Tari me pot ngā paanga, ne tari pot ngā ue ai whotu koe ni pe a to'o palakalafi wa, pe kuna whamatala pe me palakalafi ua ki mea tatau. Nā whahoko a liriu pe o atu I e whakalahi tolu ei pesi walu, o whakailonga I lanuenge ngā atu. Taha, pēs tolua palakalafi whakaosi. Whotu me komiti ke to'o ai whaui, kai whatontonu aki ai kolovai. Tari me pot ngai paanga, na tari e whatontonu koe ni, pe kua si whahoko a liriu o atu I e whakalahi tolu ei pēsi wa o whakailonga I lanuenge ngā atu. Taha ua pēs tolu no o kuhatu o ua ai poini hono tolu I he ngā, I he G, I he public service. E tari me pot ngai paanga, tari e whatontonu koe ni, pe a whahoko a liriu o atu I e whakalahi tolu ei pēsi hongo fulu o lai ne I lanuenge ngā atu. Taha tolu pēs tolu whumawhitu, floating solar system, ke whawapau I e whalea koe ni. Tari pot ngai paanga, ne tari whatonton koe ni, koe ririu ne whahoko me he floating solar system, ki e floating solar plus project. O kua te whatonton koe ni I e whalahi tolu ei pēs tahataha,
o whailonga I lanu nge ngātu. Tā whāpes whānoa, whatu me komiti, I the tourism sector, ke whatontonu a completion date is by June wanoa wawha, ke hoa tatau me tuunga uia I polo se ki taimini. O whilawe ni me langa I pola taane I programa haa maua, ke langa atonga. O pehe osi ai langa koe ni I suni wanoa wawha, ka kumahina o te keke kamata ngawe koe ni. Tari me pot ngai panga, I kai tari pot ngā wea e whotu koe ni, he kuhinga e se te sina e whatamu o pe, ke kakato e ngā we o osi ki sune wanoa wawha. Koe wharea kakato I pes whanoa koe, with the initial completion date is by June wanoa wawha. Tonu nea whatu koe komiti, nei tari e komiti e whatontonu ni whahoko e pot ngai panga, mei he whika honga fulu ki tā aua, whataha mai tari mehe pot ngā we ke whika tā toru. Ka neongo ia, nei ta tonu ke ilo I pehe pot ngā panga pea, mo whawapau I tu unga ngā we koe ni, I he lolo tonga, ai whau whamatala pacheti koe ni, ke kumahino te kiai ke whakahoko ha ngā we ia, ko hi ke o mai ai whamatala totonu. Hawhu mani ma, pes whātoru te pire tahataha. Whatu pa me komiti ke whahu ai noti I lalo, I te pire ke whamalaala e paanga tokoni ki he lulu tai, mo e wheituu I estimate whakanganga wano ua whāwani ma oku whahu wai. Tari me pot ngai paanga, na e I kai tari e pot ngai paanga e whotu koe ni. Tutonia whatu koe komiti, ne whatonga I pehe komiti e tari me pot ngai paanga, ka ne whaamo e komiti ke mahino I siu ko ia, ki ha taha pe tene lau e pepa pacheti, pe whaingofua hono mau I to I estimati. E te koe ni ki hono pou I atakitua, transparency, I whahoko whatongia. Kai wakai I pe, ki he ngā aue o ku whakaha I orunga, ke whahua totoni ngā aue e pot ngai paanga, ke tataki totonu aki ano teu totonu e estimati I tau whapaanga ka hoko wana wanima wa no. E whahoko e komiti e whatontonu e whemau ki whahoko e pot ngai paanga, pe koa tuia I whalahi toru ei, pe stahawa o whaironga I lanu pulu watu. Kaha no pe se ono noa te pire tahanima. Ke whawhiho naki, reconcile, e te pire tahanima, mo e a te pire tahataha, ke whapaui o whenā pasi, e ngahi mahu I ngā whapacheti. Tari me pot ngā e paanga, ne tari pot ngā ue pe aus whahoko e riu, I he whakatoa e paanga hu mai, overall revenue, o whakahoko mo riu, mei he walungiau no 5.3 miliona, ki he walungiau whitnoa 0.7 miliona, me ngahi ai temi whikau aki mo riu moia. O kua te whatonton koe ni, I whalahi toru e pesta toru mo e tahawha o whailonga I lanuengenga. Turu nea whatu koe komiti, nei tāre komiti e whatonton na whahoko e pot ngā whaanga. Tā whitu, pēsi ono taha plakawhinima, lai ne whaosi. Whatu me komiti ki whapau I holo I mauinga e total public debt, me sunne wana ua tolu ki sunne wana ua wha. Koe whamatala koe ni o ku peseti e wha po I wha. Koe total public debt I sunne wana ua wha, koe wha ngeau waluono po I 5 miliona. Whatau ki whamatala liu whatau, koe wha 5.7 miliona, pea mo pe eno. Pea koe liu whatau, I e pacheti, koe peseti e hiva po I wha. Ki whapau I mai pot ngā paanga. Tari me pot ngā paanga, ne tari pot ngā ue, pea osi whahoko liu, o kuatueni I whalahi toru ei pesta wha, o whailonga I lanu nge ngātu. Hongfu mā walu, pēsio no walu, te pile tāwhitu. Koe whakakurupu, treatment, o e tokoni whapaanga whalahi ki pacheti, additional budget support. Ki whapaui o ku whakakalasto tonu. Koe ngāhi whamatala mehi pot ngai paanga, koe tokoni whapaanga whalahi ki pacheti, additional budget support. Whatata lulutai o whakakalasia I paanga tokoni mei muri, treat development cash, ia ka koe te pire koe ni o ku whahu ia I paanga e pure ngā recurrent, ke whapau I mai mehe pot ngā paanga. Tari me pot ngā paanga, I kai tari pot ngā we, neongo koe natula e paanga ni koe paanga kotoa pe ia e pure ngā public fund, ia ne pehe o mahino mehe lao ki hana pure I paanga e pure ngā,
e kupua kupusi i tolu, whatongia Minister Paanga, o ko whatongia aki a eki Minister Paanga, a hono tokanga i Paanga ai pureanga. O ka wat foki mo ngahi mātuunga conditions, ne whahopanga ki whemaino aki me ngai whanua tokoni me tua pureanga, i ngai tutuni ngā aue o tokoni ki ono whahopanga ki ngai whatongia Minister Paanga. O pati whita foki a ngai tala noa mo i area pau, mo ngahi hoa ngā aue ki e whakalakalaka, ai taunes, i ngai tokoni whapaanga i parani me ka veinga ngā aue lalahi, GPAs, ai pureanga, ai a ko o si tuku mai pe mo meai e whare e ki. E ngai whare ki activities, o wharatau pe ki ngai parani ngā aue, ai whakasektoa mo whakapot ngā aue. Tutune a whakatoa komiti, me whatau ngai pe komiti e tari pot ngai panga, kai toki ngā aue e komiti, moi pot ngai panga ki whakapau i e whonga totonu ke ngai aki ki panga koe ni. Pea pehe ki whemaino aki, moi whanua nei whai mi ai whakapanga. Pea moi whemau ke whau a tutuni ngā aue ki e mea koe ni, e whai pau ki ai, kai oua e whiriri waki pe, inconsistent, ai whaunga o ngai aki o whatatau, moa whatonu rea a taha. Taha hiwa Peswit Walu te pire watolu. Ke whakahuha nouti i lalo i te pire ke whamaraala sinoi paanga hoko atu revolving funds. Tari me pot ngā ue, ne tari pot ngā ue e whatu me komiti, o whakahoko e ririu pe au atu i whakalahi ei pes tahani ma o whakailonga i lanuenge ngā atu. Ua noa pes walua te pire wano, Hotu me komiti ki whauha nouti i lalo i te pire ki whamaraala ai sinoi paanga hoko atu revolving funds. Tari me pot ngā ue paanga, ne tari pot ngā ue e whatu me komiti o whakahoka ririu pe au atu ia i whakalahi tolu ei pes tahano o whailonga i lanuenge ngā atu. Ua taha pes valtolu te pire wafitu whatu me komiti ke whatontonu e mauinga whakawhika ai revolving funds ke aku asi i he te pire koe ni, koe tau noa poine 2 miliona. Ka koe whika hi estimate whanganga, koe tau nima poine 7 miliona. Te pire nima pes taha ua. Tari e potu ngā ue pānga, tari e potu whatontonu pe aso hauko ririu, meihe tau noa poine 2 miliona ke tau nima poine 7 miliona, o kuatu e ni whalahi tolu ei pes taha walu o whakailonga i lanu nge ngātu. Ua pes te au mawha, Parakalafi whakaosi, laine honoua whakaosi. Whatu me komiti ki whapau i whika ki mo ua no whaloku fua ai pureanga ki aho tau noa o sune te ki whatontonu ki whika o tonu. Total public debt as of 30th June wanoa wha is estimated at whangiau whanoa poine 2 miliona. Peset te tauano of GDP. They decreased by 8.2% to 39.6 million as of June 1 over tolu. Pepesi ono taha paragraph 5 u whamatalai total public debt as of June 30th 1 over 4 is estimated at whangiau whanoa poine 2 miliona, 35.7% of GDP, a decrease of 45.7 million account for 4.4% from June 1 over tolu. Patau ki he Fabritania, koe maua no whaluku fua e pureanga ki wanoa ua tolu, koe paanga e whangiau valuono poine 5 miliona. Koe peseti o ririu mehi wanoa ua tolu, koe peseti e hiwa poine wha. Tari me pot ngā paanga, tari pot ngā ue e whatu whatontonu, o se whakahoko e ririu, o atu i whalahi tolu ei pesta hiwa o whailonga i lanuenge ngātu. Ua tolu peste au māwalu, ei te pire hiwa. Whatu me komiti ki whatontonu hingoa e te pire mei he June wanoa ua tolu ki June wanoa ua wha. Ke whakapau i ai whika ki ongo kautaha koe ni. Lulutai Airlines Limited, koe PA o ku taha poine 2 miliona, pese te whanima, o PA whakatonga. Kai taha poine 2 i whamatala pacheti. Island Churching, koe PA o taha poine 2 miliona,
Pes whanima, o pi e whatonga, kai taha po ni whanoa i whamatala pachati. Summary of tax ratios, palakalafi wa, laine nima, o kuhingaia ki te pire nima, ka o kutotonu koe A table 10. Nei tari po ngā we, ngā i whatu whatontonu, i e konga koe ni, pe o atu i e whalahi tolu e, pesi wanoa o siakari i atu. Ua wha, pesi te au mahi wā te pire hongo furu. Whatu me komiti, koe mo ua no whaluku fua e pure anga i te pire e atou noa, sune wanoa wha, o whionga pāanga e whāngiau whātaha po ni waru miliona. Au ngai whamatala i e konga ki mua, e pāanga e whāngiau whānoa po ni waru miliona. Ke whawapau mai po ngā we ai whika o kutonu. Tari e me po ngā pāanga, tari e po ngā we e whotu, e ko swahoko le liu, meihe whāngiau whātaha po ni waru miliona, ki e whāngiau whānoa po ni waru miliona. O kwatu e ni whalahi toru e i pesi wataha, o whailonga i lanu nge ngātu. Ua nima, pēsi te ahunga fulu, e tes te pire tātaha. Whantu me i komiti ke whahoa, reconcile, ai whika whapacheti e se tistika whapaanga ai pureanga, GFS, ke tonu. Tari me pot ngai panga, tari pot ngā oe e whotu whatontonu o whahoko, ai ririu pe o atu i whatontonu i whalahi toru e pēsi waua o whailonga i rangange ngātu. Me ririu koe ni o iai ngai te pire whilala vei, na ririu moia whataha me ngai pākalafi nihi o kuatu e ni i whalahi toru e pēsi watoru o whailonga i rangange mo siakare i atu. Tutuni a whātua komiti, nei kāre komiti a whatontone whahoko e pot ngai paanga me e whika taha hi wā ki e wanima. Ua no, pēste au taha ua, / e te te pirin tanima. Whatu me komiti ki whamanga ala ai hiki o forex levy, me nima poine wha miliona i a revised estimate wanoa ua tolu ua wha, ki e tahaua poine waru miliona i e estimate wanoa ua wha wanima. Tari me kona pāanga, matu ngā hiki e tānaki me e tuku hau o uhirifaki whawhetongi e paanga muri forex levy. I ngahi mo ua arrears, o kei whai hono mui mui ke tānaki me e ngai kautaha whapaanga lolotonga, o ngai kautaha o te keke resi sita, na naukau i tānaki o whatatau ki e lao. Toto da whatua komiti, nei tāre komiti e whamala ala me pot ngai paanga. Wa fitu pēs te au tātoru, cash, e tes te pire tahfitu. Whahu, whatu me komiti ke whahua noti ki whamahino ai uhinga o miscellaneous and unidentified revenue. Mai anga o no wahai, o mahuinga whapaanga koe ni. E nei mahino me whamatala e potu ngai paanga, o wiroi ko toa pēr e wheitu o wuhau me iai e paanga ho mai koe ni, o ke heia mo pehe, o iai e paanga ho mai o te kiai ke iloi unidentified revenue. Whatu ke riu ai whatonga ke uhinga tatau me whapritania. Tari me pot ngā oe pāanga, nei kai tari pot ngā oe e whatu me komiti o whatatau ki whamatala definition o kuha i statistika whapaanga e pureanga, GFS, aia ko ngai paanga ho mai anga mai ni pe o kukau kia i e tau kotoa, ka i e whatonga e whakakau atu kia i hono whatonga i o unidentified revenue. E te tari pe pot ngā oe ke o mai ai noti ke whamala ala ai mauinga whapaanga ki ai. Totoni a whangatuka e komiti, nei tari komiti e whamala ala me pot ngai paanga, pe ke whahu mai e noti ke whamala ala, a ngai matai whika o whahu i e miscellaneous and unidentified revenue. Ka i taim tatau o kumauinga ke ngai aki ai whamatala o uhinga mo totonu, o ki kai koe mui mui ki a whahinga mea, o ki kai uhinga lerei, o nge koe mea koe ni o mahino, o ku iloi ko toa pe identified, ai mauanga pa anga ia, ka e kei whakaha mo whamatala pe, o ki kai ke iloi ko toa, unidentified ai pa anga ho mai, o ku whepakipaki ai mahino moe mo oni i e whahinga whamatala pe ni. Nei kai ke iai ha noti nei whahu mai, me pot ngai pa anga, ka mahino koe pa anga e tā waru miliona,
e hau me pange pure National Reserve Bank of Tonga, koe konga lahi ai, koe tahiwa po ni ono miliona whakatoa, o amanaki ki tānaki ki tau whapaanga ka hoko, wanoa ua wha ua nima. Ua walu pesta teo tā wha, whatu me komiti ke whatatau e whaarea o i palakalafi tolu, o i pēsi koe ni ke tatau me whamatala patseti whatonga. Tāri me potungai pānga, te tāri potunga aue e whatu whatontonu o sohoko ririu pe ko atu whatontonu e whaalahi tolu ei pēsi ua wha o whaelonga i lanuenge ngātu. Ua hiwa, pēsi te awa no mo te awa fitu, ke whawhiho naki reconcile a ngai fika i exports by institutional sector, mo e exports HS sector i e ka ua no ua watolu ke tatau. Pe foki ki ngai fika i e imports by institutional sector ua no ua watolu, mo imports by main HS section ua no ua watolu. O whaike ke ngai fika koe ni i e tau wanoa ua watolu. Tāri me pot ngā ue, tāri pot ngā ue pānga e whotu whatontonu, o swahoko ririu pe aku atu whatontonu i whalahi tolu ei pēsi wanima ke wano o whailonga i lanenge ngātu. Taunoa pēs te au taunoa /a te pile wano. Ke whapaui pe koe haa aku ke hei pānga humai e GFS o te pire koe ni, ke te pire te pire tātaha, aia aku whaike aki ai paanga e 5.5 miliona. Patau ke ne haa koe ai pēs te au ngofolu, reketi te pire tātaha, o ihe paanga e valungia ono 5.2 miliona ai paanga humai ka i te pire koe ni ai paanga humai o ku paanga e valungia fit noa 0.5 miliona. Tāri me pot ngai paanga, tāri e pot ngā ue e whatu whatontonu mo whakapau o ku tonu pēa te pire te po wāono, kai ririu e te pire i ngai konga ki mua ke tatau mo te pire koe ni. Tau taha pēs te au ni matolu /a fika wāono. Ke whakapau e hingoa o e whakatata wāono pē o ku tonu ke informality pe information. Tāri me pot ngai pānga, nei tāri e whatu whatontonu pe o se whahoko a ririu ki e information o atu eni i e whalahi tolu ei pēsi ua fitu o whailonga i lanuenge ngātu. Totoni a whatuka komiti, nei tāri komiti e ngai whatontonu whamalala, mehi pot ngai pānga, ai na whahoko i e whika a ua walu ki e tau taha. O whakaikia te te pire ni ma angai whotu whatonton me i komiti ke pot ngau e paanga whikau ak me whamatala patset whakanganga i whakatonga. Ko ngai whotu whatonton po eni o whikau ak ia mo i tuunga whenapasi a whapiritania mo i whakatonga whatatau ngai mata i whika whapatseti o ngau e aki mo ngai lea peke tohi i he ene tonu i he lea whakatonga. Te pire ni ma koe whakaiki o ngai whotu whatontonu pe whamatala patseti whakanganga ke tau whapaanga wanoa wawha wanima i whakatonga. Whika uraki, pēsi uraki ki he ua o whakatonga. Ke whapapau i ngahi hingoa mo ngahi pēsi o kanotohi o tau hoa ki ngahi hingoa mo i pēsi i mui. Tari me pot ngawe, tari pot ngawe ai whotu ka e tok whakahoko pe a ngawe i e pāki au whangatuku i e hiri hono tari e wharea lea. Tutuni au whangatuku ai komiti, na i kai tari e komiti e tari me pot ngawe paanga. Ko ngai report ko toa pe ko o mai ke wharea lea, o kawa e estimate whakatau, mo ngai report i pou ko pau ke tonu pe a kakato pe a ke sivi e pot ngawe paanga, quality control assurance. Pe a tonu ki mua, pe a tok whakahu mai ki wharea lea. O ku ika itali a whakakaukau ke o mai hala pe, a ngai mea ki wharea lea, ka tok whatontonu he osi a ngawe a wharea lea. Pe ko whonga ngawe ta tāu ia, ke tau mui ki ai, pe tene holo ki ai a puke puke,
Ai tuunga ngawe ai pule anga ki hatuunga maulunga mo whakapalu fesnale. Ko iai na whakahoko e komiti ai whakatonton na e whia mau o atu i he whakalahi tolu pi pesi uraki ki heua. Whika ua, pesi ni maa para kalafi ua. Ngai tau mua ngā ue ke taha hifo ki lalo. Tali e pot ngā ue ai whotu u. Ka e tau whakahoko pe a ngā ue i he pāki au whangatupu ai patseti i he hiri hano tali me whale alea. Tutuni au whangatupu ai komiti. Nai kai tali e komiti ai tali me pot ngā ue paanga. Ko ngai li pot ko toa pe o mai ke whale alea o kukawa e estimate whakatau mono ngai li pot pou. Ko pau ke tonu pe a kakato pe a ke sivi i e pot ngā ue paanga quality control assurance. Pe a totonu ki mua pe a tok whakahu mai ki whare alea. O i kaitari a whakakaukau ke o mai hala pe a ngai mea ke whare alea ka tok whakatontonu he osi a ngāwe a whare alea. E ko whonga ngāwe tai tāu ia ke tau mui ki ai. Pe tini holo ki ai a puke a tuunga ngāwe a pule a ngai ki a tuunga maulunga mo whakapalu fesnale. Ko iai, nai whakahoko e komiti a whakatontonu na e whia mau o atu ia i e whakalahi tolu pi pes tolu. Whika tolu, pesi ono para kalafa. Ke whakapapau i koe whakatonga o whenā pasi pe mo whakapitania. Tali e pot ngawe, tali, pe os whakahoko e ngai liliu ko ni o atu. Ai whakatonton ko ni i e whakalahi tolu pi, pesi wha, o laine i nge ngātu. Whika wha, pesi ono para kalafa ka osi. Koe tau whakapaanga o anoa wanima ke whakapapau i ko whe a tau whakapaanga. O kutonu, he koe whakapitania, the projected growth for financial year 2023. Tali a pot ngawe, tali pia os whakahoko a ngai liliu ko ni i whakapitania. Whika nima, pes taha pa kalafa ka osi, whakatoka ngai loma tolu. Tau whapaanga wanoa wawha ke tatau mo whakapitania financial year 2025. Tali pot ngawe, tali pia os whakahoko ngai liliu ko ni. O koat a whakatonton ko ni i he pakalafi tolu pi, pesi nima o laine i nge ngat. Whika ono, pes taha wha poini whika uraki. Ke to'o ai poini e tolu o ilalo i he pakalafi poini uraki ke tatau mo whakapitania. Tali pot ngawe, tali pe os whakahoko ngai liliu ko ni. O koat a whakatonton ko ni i he whakalahi tolu pi, pesi ono o whakailongai lano i nge ngat. Fitu, pes taha ono pes uraki, ke whakahoko ngai ngawe ki he treatment o sino i paanga hoko atu ke to'o me he tona cash o ave ki he pule anga. Tali he pot ngawe, i kai tali aki hon ayongo uhinga ko ni uraki, o natula tatau pia sino i paanga hoko atu revolving funds, mo i paanga tokoni me i moli o i kai whakangata ki he tau whakapaanga. Ua, whakatatau ki he lao o whakamalmalo e sino i paanga hoko atu, hangi koe lao ki he ngahi hala Wanoa Roads Act 2020. O malawa ke whakapaanga me to ngahi tokon paanga ke o kawai a paanga tokon me i moli, mo i patseti a pule anga. A whakatuka e komiti, nei tali e komiti a ngai whakatonton e whakahoko e pot ngawe paanga i whikaua ki he ono. Nei whakatoka ngai pe e komiti, e whakamaala me pot ngawe paanga ai natula o sino i paanga hoko atu. Pe mo ngahi mauanga paanga kehe e tokoni ki no whakapaanga aki a ngawe hala, o hange ko ia o pā ki he lao ki ngai hala wanoa. Kana mahu inga ia e komiti, e whakamaala mai e pot ngawe paanga ai ngahi uhinga definition. O sino i paanga hoko atu, pe o kuiai hatu uni ngawe policy, o tohi i ai pe ikai. Ne tu ia e komiti, ko sino i paanga hoko atu ko ni, ko no ngahi makatuunga criteria o totonu ko e urak whakaloma, ma uanga paanga source o kumai me tanak paanga humai whakalot whonua ai pule anga domestic revenue. Aia o totonu ke whakakulupu ia i he pule anga o ikai ko paanga tokon me i mole. Ua whakaloma, kono whakamole ki e whakahoko ia ai ngahi whakamole tene toi whakatupu generate mai ha paanga humai i he kahau.
Tutuni a whakatuka e komiti, na itari e komiti, ai whakamatala na e whakahu mai me pot ngau e paanga i he patseti pe. Ko e ni whakatontonu ki hono tūkunga to tonu i a patseti hoko i he tau whapaanga wanoa wanima wanoa waono. Ke whakahu hanou ki e te pile uraki, ke whakamaala ala ko sino i paanga hoko hoko atu, o ku ikai ko ha paanga muri ka ko i paanga tonga. Mo ngau e pot ngau e paanga o whaakatutu ngau e policy, ke tataki aki ai ngahi whakamatala whikau aki mo i paanga sino i paanga hoko hoko atu, ke mahino ngofua clarity pia mo whaipau mo tonu au no ngawe aki consistency o whakasi isi a whiliwi waki inconsistent o whakatupu ai a puptu confusion. Nai whakatoanga e he komiti a whakamaala me pot ngawe i he whikafitu, pia tari ke whakahuha nouti i lalo i he te pire whakamaala ai issue ko e ni. Koe whakatonton e whakahoko he pot ngawe paanga, o atu ia i whakalahi wapi pe si fitu o whakailonga i lano i nge ngā whikawalu. Pesta fitu te pire ua. Ke whakapapau i ai pōnite pa ngai tolu miliona i he konga whakapaanga. Tari me pot ngawe. Nai whakapapau i mai e pot ngawe paanga, koe pōnite fo o pa ngai tolu miliona na Italia i he patsiti. Koe tau whakapaanga lolotonga, wanoa wa tolu, wanoa wa wha. O ku ikai ke te iai ha pōnite fo o ia i he tau i tolu ka hoko mai. Tutuni a whakatupa e komiti. Nai whakatoanga i he komiti e whakamaalala me pot ngau e paanga, ka upha mahino me whakamatala whakastatistika GFS i he a te pire tolu, pes te au whātolu o whakamatala patseti whakatonga, o iai ai no fo o whakalot whonua, o whiunga mo i paanga e taha 5 miliona, i he tau taktaha o kauai, e tau whakapaanga wanoa wa wha wanima, wanoa wanima wano, pia mo i wanoa wano wafitu. O whakahoko atueni e whakalahi tolu pi, pesi walu, o whakailonga i lanu e nge ngātu. Hiva, pes taha walu whakatata uluaki. Ke whakapapau i koe whakatonga ini o ngawe aki he GPA. O iai a ngai whakamatala i he puha, o kumotu motu ke whakalelei i moia. Tari a pot ngawe, tari pia o si whakahoko a ngai liliu ko e ni, o kuat e whakatonton ko e ni i he whakalahi tolu pi pes hiva. Koe puha o kawinga ngawe la lahi uraki, pia mo e hiva, na e whakahoko ki ai a ngawe. Hongo fulu, pesi wanoa te pire tolu. O iai ai ngahi whakamatala i te pire o puria o hangie koe kawinga la lahi whikawha mo e hiva. Tari e pot ngawe, tari pia o whakahoko ai ngahi liliu ko e ni, o kuat e whakatonton ko e ni i whakalahi tolu pi pes hongo fulu o laine i lanu e nge ngātu. Whakapapau e sino i paanga hoko hoko atu, revolving funds, ke ave me he patset whakapaanga me tua pureanga development, ke he patset i whakapaanga e he pureanga recurrent. Tani me pot ngawe, na whakapapau i mai he pot ngawe ko tokoni ki ka... Na etari e pot ngawe o whakahoko ai whakotu me komiti o kuatu ai whakatonton ko i ni i Le te otonga me nuka lofa ko lotonga lau fo ke lipoti me he komiti paanga. Ko he polo kalama whakamawhala lea hanga tonu i he whakatahaanga koe ni ai whalea lea ke tōsi tēni. tali pot ngawe, tali pe as whakahoko a ngai liliu ko e ni o kuatu e whatonton ko e ni e whakalai tolu pi pes hongo fulu o laine i lanu e nge ngātu. Ki hono whakapapau
sino i paanga hoko atu. Na e tari e pot ngā we ke whai a pe a whemahino aki i he whikawhitu. Ke tuku pe i he budget whakapaanga me i tua pureanga budget development. Tātaha, pe siwa taha pa kalawhaka osi. Ke whakapapau i o tatau pe a moe whakapitania, tari pot ngā we, tari pe a os whakahoko e ngai liliu ko ini, o kuat a whakatonton ko ini i he whakalahi tolu pi, pe tātaha, o lai ne i lanu ngenga. Taha wa, pe siwa tolu pa kalafi ha poini uraki lai ne tolu. Ke to'o ai ngā we aki o se niti ka whetongi aki ai paanga, tari e pot ngā we, i kai tari e pot ngā we a whakotu whatontonu me he komiti, na e whapapau i mai e pot ngā we ke ngā we a pe a se niti. Tutu ni a whangatuku ai komiti, na i kai tari e komiti a tari me pot ngā we paanga. Ko i ai, na whakahoko e komiti a whatontonu na e whie mau o atu ia i e whakalahi tolu pihi pe stahawa o whailonga i lan pulu watu. Na i kai ke ngā we aki e pot ngā we paanga ha se niti ke ngai mata i whika paanga, ne nau whotu umai i he estimeti. Ka pau e lau se niti a ngai whika paanga o estimeti, te tau mawahe ki hono ngā we aki, pe ai mata i whika o kumahu i ngā. Materiality concept. Tā tolu, pe si wau no pa kalafu uraki, ke whakahu atu ai whika ua, i he osi ai kawinga ngā ue lalahi, o tohi i koe kawinga ngā ue lalahi whika ua. Tari e pot ngā ue, tari pia os whakahoko ai ngā hiliu ko ini, o kuat a whatonton ko ini, i he whakalahi tolu pi, pe sta tolu, o laine i lanu ngenga. Tutu ni a whangatuk ai komiti, na e tari in komiti a ngai whatonton na e whakahoko e pot ngā ue, i he whikahiwa ki he tātaha mo e tātolu. Tā wha, pesi ua walu po ni ma lai ne ua. Koe whakakatoa ke sipela ke tonu. Koe sipela tonu koe whakakau. Tari me pot ngā ue, tari e pot ngā ue a whakotuu. Ka e toki whakahoko pe a ngā ue i he pāki hao whangatuku, i he hiri hono tari e wharearea. Tutuni au whangatuku ai komiti, na i kai tari e komiti a tari ke toki pāki hao whangatuku e hiri hono tari me wharearea. Ko ngahi lipoti ko toa pe o ko mai ke wharearea, o kaua e estimate whakatau mono ngahi lipoti pou, ko pau ke tonu kakato, pia kakato, pia ke sivi i he pot ngawe paanga, quality control assurance. Pe o kutonu ki mua pe to whakahu mai ki wharearea. O i kai tari e whakakaukau ki o mai hala pe a ngahi mea ki wharearea kai to whatonton he o se ngawe ki a wharearea ko whonga ngawe. Tai tā uia ke tau mui ki ai. Pe tene holo ki ai e puke o tuunga ngawe e pure anga ki tuunga maulunga mo whakapalo whisnare. Na whakahoko i komiti a whatonton ko ni o atu i whakalahi tolu pi pe stahafa o whakailonga i lan pulu. Tā nima, pe siwa walu poin whakaosi lai neua. Koe polo kalam ke sipela tonu polo kalama. Tari e pot ngawe a whakotuu ka e tok whakahoko pe a ngawe i he pāki au whangatuku i he hiri hono tari me wharealea. Tutuni au whangatuku ai komiti, na i kai tari e komiti a tari ke tok pāki au whangatuku i he hiri hono tari me wharealea. Ko ngahi lipot ko toa pe o mai ke wharealea o ka wai a estimate whakatau mo no ngahi lipot pou. Ko pau ke tonu pia kakato, pia ke sivi e pot ngawe paanga, quality control assurance. Pe o tonu ki mua pe to whahu mai ki wharealea. O i kai tari a whakaukau ke o mihala pe a ngahi mea ke wharealea. Ka to whatonton he os a ngawe a wharealea. Ko whonga ngawe tai taha uia. Ke tau mui ki ai, pia tene holoki a puka. A tuunga ngawe a puranga ke a tuunga maulunga mo whakapalo whisnare. Na whakahoko e komiti a whatonton ko ni o atu i whakalahi tolu pi pe staha tolu o whakailonga i lan pulu. Tahau no, pe statawa i pe pa kalafi e lai neua. Koe fo ilea koe pā ai mo ungafi, na whakotu ke whetongi ai pā aki ai mapuna o tohi i kakato koe mapuna ai mo ungafi. Tare pot ngawe, i kai te tare pot ngawe ai whakotu
He koe fo ilea peheni o ngā ue aki e he whakamatala patseti. Tutuni au whangatupu ai komiti, ne tari he komiti a whamala ala me pot ngā ue paanga. Tā fitu, pesi wahiwa pa kalafu uraki. Whakahu ai nouti i lalo i te pire nima ki whamala ala es no i paanga hoko hoko atu, revolving funds ki sipoti. Tari me pot ngawe, ne tari he pot ngawe o whakahoko ai whakotu u me komiti, o kuat ai whatontong ko ini i whakalahi tolupi pes tahanima o whakailonga i lanu ngenga. Tutuni au whangatuk ai komiti, ne tari e komiti ai whatontong ai whakahoko e pot ngawe paanga. Tahawalu, pes tol taha pakala whakaosi, kamataanga o se tes whakaosi. Ke to'o ai ngawe aki o se niti, kai whetongi aki ai paanga. O kuongo hala hono ngawe ak ese niti, tari a pot ngawe. Ikai tari he pot ngawe a whakotu whatontonu me komiti, na whapapau i mai he pot ngawe ki ngawe a pe ese niti. Tutuni a whangatuk ai komiti. Na ikai tari he komiti a hono whapapau i mai he pot ngawe ki ngawe a pe ese niti. Na ikai ki ngawe ak he pot ngawe paanga ese niti ki ngahe mataifika whapaanga. Ne nau fotu umai i estimeti, kapau e lau se niti a ngahi fika whakapaanga o estimeti, te tau mawahe ki ono ngawe a pe a mataifika o mau inga. Materiality concept, ko iai, na whakahoko e komiti a whakatonton ko ini o oatu i whakalahi tolupi, pes taha ono o whailonga i lanu ngenga. Tahiwa, pes tolua pakalafiwa. Ke whapapau i o kakato ai konga ko ini i hono whakatonga i pesi waono o whakapilitania. Tari me pot ngawe, na tari e pot ngawe o whakahoko ai whakotu ume komiti. O koatu ai whakatonton ko ini i whakalahi tolupi, pes taha fitu o laine i lanu ngenga. Wanoa, pes tolu ko ngā whāpo iniwa. Ke whakapapau i o ngawe aki ai whakatonga o GPA. Na tari me pot ngawe, na tari e pot ngawe o whakahoko ai whakotu ume he komiti. O kuat ai whakatonton ko ini i whakalahi tolupi pes taha walu o whainonga i lanu ngenga. Wataha, pes tolu no pakala whakaosi. Ke lili whakatonga ai pakala whiwa i whakapilitania pesi wahiwa he opuria me he whakatonga. Tari me pot ngawe, na tari he pot ngawe o whakahoko ai whakotu me he komiti o whakahoko ai whatontonu i he pesi wahiwa o whamatala patseti whakapilitania. Tutuni au whangatuku ai komiti, na tari he komiti ai whatontonu ai whakahoko he pot ngawe paanga i he whikatahawalu ke tahiwa, te moe whamaala ala whikawanoa. Woa, pes whawa poin whakaosi, ke liliu a fo ui ko kolovai. Tari me pot ngawe, na tari he pot ngawe o whakahoko ai whakotu ume he komiti. O kuat ai whakatonton ko ini e whakalahi tolupi pes tahiwa o whakailonga i lanu ngenga. Watolu, pes whawhitu pakala whakaosi, ke to'o he oktatau pe ia mo e pakalafi he poin whakaosi. Tari me pot ngawe, na tari he pot ngawe o whakahoko ai whakotu ume he komiti. O kuat ai whakatonton ko ini e whakalahi tolupi pesi wanoa o laine i lanu ngenga. Tutuni a whangatuk ai komiti, na tari he komiti ai whakatonton ai whakahoko e pot ngawe paanga i e whikawataha mo e woua. Wafaha, pes nima te pile tahataha. Kata te pile te au tahataha. Ke whapapau i o mahu inga whakapatseti i he tokoni ke kautaha lulutai, he ne whamahino mai i he ngahe whemea aki ki mua, ne ikai ha tokoni ki kautahani i he tau whapaanga wafi watolu wafa, ka koe te pile ko ini o os asi a tokoni whapaanga ai. Tari me pot ngawe, na whapapau i mai e he pot ngawe, ko tokoni ki kautaha lulutai i he tau whapaanga lolotonga, i he estimate kamata, koe paanga e noa poin wal miliona, pe koe paanga e ua miliona, i kolom estimate liliu. Aia koe tokoni eni, ki hono o mai e wakapuna fisi ke tokoni ke seves fe puna aki whakalot whanua. Tutuni a whangatuk ai komiti. Neongo ne tō kehekehe ai komiti, hange koia ne lawe ki ai ni whakapilitania, pia moe pot ngawe i isiu ko ini,
Kana e whakatokanga e pe he komiti ai whakamaala me pot ngawe pe atutuuni. Ke whakahu hanou ti ilalo i he te pire ke tokoni ke whakamaala ai ECU ki hau eik me mipa. Pea ke whakakau atu e wheituu i he estimate whakanganga o kuiai ai paanga tokoni ko eni. Na ikai hanou ti e whakahu mai me pot ngawe paanga he uktui a pot ngawe o koswe unga pe whakamatala lolo tonga i he pepa patseti. Nai whakahoko lewa ai komiti ai whakahu e note i he te pire ko eni pe ako atu ai whakalahi tolu pi pe si wanoa o whakailonga i lan pulu. Wanima, pe si maono pakalafi e loma uraki point whikawa se tes whakaosi ke liliu whakatonga. Tare komiti, na tare e pot ngawe o whakahoko ai whakotu ko eni me komiti. Nai whakatontoi, ko to ope a se tes whapitani a he kos whakatonga i pe i he pakalafi hoko hake. O kuat e whakatonton ko ini i he whakalahi tolpi pe si woa o whakailonga i lanwengenga. Wano, pes ni mafitu pakalafi tolu po ini wa se tes whikawa. O ikai whenapas e whakatonga ma whakapitani a pes whawha pakalafi tolu loma tolu po ini honoua. Tare pot ngawe, na tare pot ngawe o whakahoko a whakotu me komiti o kuat e whatonton ko ini i whakalahi tolu pi pesi wa tolu o laine i ngenga. Wafitu pesi o nonoa ko ngā mo ui bullet point a ko ngawe. Ko hingoa o university o ikai whenapas me whakapitania pesi whafitu. Tare pot ngawe, na tare pot ngawe o whakahoko a whakotu me komiti. O kuat e whakatonton ko ini e whakalahi tolu pi pesi wa wha o whakailonga i lanwengenga. Wawalu, pesi o noa ko ngā malu mo hao ai kau awhonua bullet point whakaosi laine tolu. Ke liriu whakatonga ai TAPP. O iai ai hingoa o ngā he poloseki i he pesi ko ini. O te kiai ke liriu whakatonga ke whakahoko ngā au e ki ai. Tari me pot ngawe, na tari pot ngawe o whakahoko ai whakotu me he komiti o kuat ai whakatonton ko ini. I whakalahi tolu pi pesi wanima o whakailonga i lanwengenga. Wahiva, pesi ono wha palakalafi keli i oseni. Ke ngawe aki ai fo ilea koe makakoloa a ia e tohi koe keli makakoloa i oseni. Tari me pot ngawe, na tari pot ngawe o whakahoko ai whakotu me he komiti o kuat ai whakatonton ko ini i whakalahi tolu pi pesi wano o whakailonga i lanwengenga. Tutuni au whangatuk ai komiti. Na tari komiti a ngai whakatonton ai whakahoko i pot ngawe paanga ke whika wawha ki he wawalu. Tau noa, pes fitu te pire tahanima. Ke whakapapau i o tatau ai maho inga whakapatseti pe mo whakapitania, pesi ono taha. Tare pot ngawe, na tare pot ngawe o whakahoko ai whakotu me komiti. O kuat ai whakatonton ko ini, i he whakalahi tolu pi pesi wafitu me wawalu o siakale i mo whakailonga i lanwengenga. Tutuni au whangatuk ai komiti, na tari komiti ai whakatonton ai whakahoko ai pot ngawe paanga. Tau taha, pesi walnoa, ko ngā 5.4 pakalafi uraki laine whakaosi. Ko sipela ai ango ke tonu o puria ai matai tohi a whakaosi. Ko sipela totonu koe ango. Tari me pot ngawe, ika ke tari me pot ngawe ai whotu whatonton ko ni. E tok whakahoko e liliu i hono pāki au whangatuku ai whakamatala patseti. E osi hono tari me wharearea. Tutuni au whangatuku e komiti. Na ikai tari e komiti ke tari ke tokpaki au whangatuku. I he hiri hono tari me wharearea. Ko report ko toa peo o mai ke wharearea. O ka wai estimate whakatau mono ngahi report pou. Ko pau ke tonu pia kakato ke sivi e pot ngawe paanga. Quality Control Assurance. Pe aku tonu ki mua pe tok whahu mai ki wharearea. O ikai tari e whakaukau ki o mihala pe a ngai mea ki wharearea, kai tok whatontonu he osi a ngawe e wharearea, he koe whonga ngawe tai tāu ia, ki tau mui ki ai, pe teni holo ki ai e puke, o tuunga ngawe e pure a ngā ki tuunga maulunga mo whakapārwhesnare. Ko ia ai, na e whakahoko e komiti e whakatontonu ko ini o oatu e whakalahi tolu pi, pesi wahiwa, o whakailonga ilan pulua, tolua,
Pes valua ko nganima poinyono palakala uraki lo maua. Ke whapapau I eni o whenapas pe mo whakapitania. O kuiai ai ngahilea o te gea ke liliu whakatonga ke whapapau o whakahoko ngā aue ki heni. Tari ai pot ngawe, na tari ai pot ngawe o whakahoko ai whakotu me e komiti o oat ai whakatonton ko ini I whakala tolupi pes tolu noa o whainglonga lanuengenga. Tolu pes valfa I te pire. Ke whakaha ai mawhai I mua I he pule. Pea tohi koe politikale moi mawhai pule. Koe fo ilea koe fisikale ke ngawe aka lea kehe o kuongo tonu. Ke whakapapau ai whakatonga o bullet point whikawha. Ke tatau ai whakapilitania pea moi whakatonga. Ko ene asi I whakapilitania ko institutional capacity for implementation and sustainability. Tari me pot ngawe, na tari pot ngawe o whakahoko ai whakotu o me komiti o wat ai whakatonton ko ini I whakalahi tolu pi, pes tolu taha o whakailonga I lanuengenga. Tolu wha, poini iwan, pes iwan noa, poini whikawha laine whakaosi. Koe fo ilea, koe Fuamotu Resort Development, ke tohi ke tonu Fuamotu Resort Development, pia ke liliu whakatonga. Tari me pot ngawe, na tari e pot ngawe o whakahoko ai whakotu o me komiti o kuat ai whatonton ko ini I whakalahi tolu pi, pes tolua o whakailonga I lanuengenga. Tolu nima, pes hiwa wha laine uraki, paragraf uraki laine hongofulu. O ikai ke kakato e laine ko ini, ke whakahuat ai whakahoko I waha o ike moe ai, o tohi ko ike whakahoko ai. Tari me pot ngawe, na tari e pot ngawe o whakahoko ai whakotu o me komiti o kuat ai whakatonton ko ini I whakalahi tolu pi, pes tolu tolu o whailonga I lanuengenga. Tolu ono, pes te au te pire wa tolu, I te pire ko ini ke whakahu e nou ti whamaala ala o sino I paanga hoko hoko atu, revolving funds, tari me pot ngawe. Tari pot ngawe o whakahoko ai whakotu me komiti o kuat ai whakatonton ko ini I whakalahi tolu pi, pes tolu wha o whakailonga I lanuengenga. Tolu fitu, pes te au maua pakala fiwa laine fitu. Ke sipela ai whakatu upake ke tonu, koe pakala ko ini o khala a hono sipela o whakatupu pake ke tonu. Ko hono tohi to tonu koe whakatu upake. Tari me pot ngawe, na tari pot ngawe e fotu whatonton ko ini, kai tok whakahoko liliu I hono pake au whangatupu ai whakamatala patseti I osi hono tari me wharearea. Tutuni au whangatupu ai komiti, na kai tari e komiti a tari ke tok pake au whangatupu I hiri hono tari me wharearea. Ko ngahi report ko toa pe, o mai ki wharearea o kawai estimate whakatau mono ngahi report pou. Ko pau ke tonu pe kakato ke sivi, te sivi e pot ngawe paanga quality control assurance pe o kutonu ki mua pe tok whahu mai ki wharearea. O ikai tari a whakaukau ke o mai hala pe a ngai mea ki wharearea kai tok whatonton he osi a ngawe a wharearea he koe whonga ngawe tai tāu ia ki tau mui ki ai. Pe tene holo ki ai ai puke ai tu unga ngawe ai pure anga ki hatu unga maulunga mo whakapalo fesnale. Ko ai na whakahoko e komiti ai whakatonton ko ini o atu e whakalahi tolu pi, pes tolu nima o whakailonga I lanuengenga. Tolu walu, pes te au maa tolu pakala whakaosi. O kuikai hoko lelei ai whakaosinga o pakala whakaosi pe moe kamataanga o pes te au maa wha. Ia pakala whakaosi o pes te au maa tolu laine whakaosi o pehe poloseki mau angaiwi meihe. Te koe kamataanga o pes te au maa wha o kamata aki ai. Ako anga nesi kuini salote. I hono lau kakato koe poloseki mau angaiwi meihe ako anga nesi kuini salote. Tali me pot ngawe, na ikai tali ai whakotu ko ini e pot ngawe, o ku hoko lelei pe o hange, ko ini lolotonga ha I whakamatala patseti, ko palani ki hono whakalakalakai o e ako anga nesi kuini salote. Tutuni au whangatuk ai komiti, na ikai tali e komiti ai whamalaala me pot ngawe paanga,
He ko tātou tohi mo tātou whaka elektronika na e whakahu mai aki e whakamatala patseti i e whakatonga o ku ikai ke nā tātou. Na e tokanga e komiti ki he mahuinga ai whai tātou consistent ai tohi. Ai tātou tohi pe mo tātou whaka elektronika o nau patseti o whakahu mai ki wharearea ke whakasi isi ai tō kehe mo i mauhala. Na e whakahoko e komiti ai whakatonton ko ini i tātou tohi o whakamatala patset whakatonga aia o plaine i lanuengie ngātu i whakalahi tolu pi pēs tolu ono. Tohi wā, pēs te au mani mā te pile wauno, ke whakahu hanou ti whakamaala ala o sino i paanga hoko atu i te pile ko ini. Sea, o ma pima fituna, o fotua te tau ki māwalo mo. A pau mo mamate matoro he takutu, fe o tau ne whai lau i nia mani eksea tau an sea. Aroka, ta ofia te pesi tātou pe kakato i pot koe ni. O iki tole whare ki wā. Koe mea ia ai e sea e whare lea o tonga i kno pele whawhanua. Tolo ia e whakataanga e whare lea ke toka hoko atu e taimi ua hoa tā o e ahoni. Ko ia o ko iai bea manak te tau toi hoko atu i e polo kalama whakamawhala lea hanga tonu me he whakataanga e whare lea o tonga. Iai e whakamalo ma loto honga ia ke pole anga o tonga ki he eiki balemia mo e pot ngau e paanga kai o maa ai ngahi pot ngau e ai pule anga. Lawa ke whai e whengau e ake ke whakahoko e whatumiani o tatau pe i hono